Wengane zakwethu iyatrenda-ke le ndoda ebonakala igibele imfene ey'nkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi bayakhuluma-ke ngalo, abanye-ke bayahleka wey'ngane zakwethu. Nangu omunye uthi kodwa le nto yokuthi kunabantu abagibela imfene ingamanga lihlaza nje, imfene encane and isisindo somuntu ngeke-ke akwazi ukusithwala noma-ke ukusithwala. Ezinye izinto-ke nje suke zikhulunywa-ke noma-ke noma zingalihlaza amanga lawa. Wengane zakwethu, nangomunye uthi akudlali ukuthakatha, ugcine-ke usufana nomngani wakhe osebenza naye, omthuma-ke yonke into. Kusho ukuthi abanye bethi-ke le ndoda-ke iveza le mfene ibukeka-ke ifana nayo-ke uqobo. Mina ngifisa ukuthi ngizofo lwakho nombono wokuthi wena ucabangani wey'ngane zakwethu. Sihlangane lapha comment section.